Ini je press conference kalian hitung mana abon yang berapa enggak je 19 tarik ni afro kita competitive examination banan tangmani for the post of subzonal development officer by deputy principal officer abon जों postpone मा खालायका बनि परिप्रेक्षिते जों दिनै meeting खालायका very seriously जों मनो कक सालाय सिद्धांत नखा Bahangkatawak the existing recruitment board ni the chairman datam honja matia banocang replace khlaisinai tei jang katal khlai jang recruitment board ba interview board jang gothon khlaisinai hinai jang siddhanta nakha tei examination jang immediately within this week jang examination date fix khlai final khlai jang sakhlaine hinai jang siddhanta nalaikha they are अनेक suggestion दिखा जे June wise examination नामा नाय देखने अब न जों examine खालाय नायखा June wise खालायनो नोंथां कांगा जों दाबो हाय कताल खाय admit card roll number मारि नाय हायनि बाङै जों June wise दाबोनो जों खायमालिया जों जेखाने 71 examination center fixed खालायजाखा आरो जागानो same admit card same roll number by kai tung borno thaniwa tung examination conduct thane te arniga question paper set committee buchang try nai jate chung secretly chung thaimanai jakla jate amta haike unwanted situation arising in a nga arniga chung sabsam thaniga chung question paper जों question paper set खालायनानै बा जों committee खालायरिखा ओंखाय question जों outsource माने जारा subject experts बरन थानिगौ जों questions नानै से 100 खालायो 3-4 जनानि थाखाय जों question नानै ओंखाय question paper set committee सरक बनो randomize खालायो minimum 3 set abo question paper set तैयारी खालायमानि परे बना print खालायनाय pro अगर जों थांनाय examination निसनि बाय तावक examination होननाय आर्टिकल किसा जों scientific खालायनाय बां चेष्टा खालाय दङ आइदि हमके OMR system या तावक जों OMR system के खालाय जों examination conduct Sir, the obnoty ne the Romzak money. The Romzak night that the rock student and the Romzak money. The authority tender with a bonus Jeros Cabinet. Our recruitment board dan jeng daitari mani our recruitment board baron number on efficiently clash halaye quotation e madhyame boro rate fix khlaye recruitment board na abo barna samundi rikada Itu tahu the board ni chairman in North Saka ni legal advisor the authority ni tomani. Abu ke bono abu legal advisor chairman tomani. Abu ni buda North Saka na recruitment board apa to bono sudo recruitment board chairman থেকে जों replace खालायरिनाय ओमफ्राय chief legal advisor থেকে जों बनो सररमोनदे सररिया बनो जों परवर्ती समायाव जों competent authority बाय सालायै जों सिद्धांत Tabuk sa जरूरती जे immediate action ना मानी जाबो खरब बुसुकनो arrest खालायजाखा interrogation तो खालायजाखा बेस कয়েকजना इभेन्टनि chief legal advisor तथा recruitment board ni chairman ni थेकेबो police statement नाखा अंगते खरकसा तो arrest खालायजाखा ते further police तेबो investigation खालायजाखा और in माने police investigation is in progress Tabuk ADC authority ni bakate je question arising tomani public of je sai tomani lai thangjak salo je robe teacher chitur na pro robo bongkha engineer post bongkha abo hai ke kwang ma ngi tongka mai je boroni sakao je mane call tung tomani sonde hong tomani abun ke ADC authority abo ang request khainai abo candidates function guardians mohol phanang ba public phanang abona hello
Ore call time sha. Maka abo ya. Abo sudu assumption si abo without any specific proof abo amta heke wansong lai man ka chaya. Tabok যেমন agriculture officer বা engineers বা PA ni examination ng thangka about totally secrecy maintain khayin abo khaijaka abo in the process of completion of the process no abo without any concrete proof theke wansang lai man hingke শুধু public doni thaniga candidates doni thaniga শুধু confusion সৃষ্টি খাইমান sabo abo ঠিক এবং जोंनि ADC नि जे competent authority बर'नि निर्देशनाव जों जाते ADC को एकदम 100% merit basis नाव जाते recruitment खाइमान नतुई आबनो जों जतन process थानाय जाते और नगो कुनो हेड फेरिंग में नतुई बने बांगिनो जों जे मात्र complaint मा खाजा म answer की leak थांका हनि बांगिनो जों बनो postpone खाइ तब legal जे advisor हिसाबै ADC authority naharmani yagulo tabo bo amahai ADC authority ni staff on staff baise amti hai recruitment board snamjago phiaba bono bahake bo ainti bono book examination board ni chairman snamjaka amhake je kok khorang bisai tomane abo ADC authority ni bakte bom hai phirok amato executive committee go abo agenda point tisajaka mo executive committee ni meeting go mo approval ka je kaisa recruitment board ba recruitment ba interview board গঠন খাইজাক accordingly amo with the approval of the executive committee marnego kaisa recruitment board খাইজাকা ngai ornego je tin PTADC ni je conduct of business rules tongani arjaga under rule 163 DO ornego CM no empower khajak tongo je CM bada haike committee formation khaiba for smooth functioning of the ADC administration